Muraho neza, amahoro y'Imana akomeze abane n'abasuhuje. Ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota masimbo. Ku mbuga nkoranyambaga cyangwa yo mu buzima busanzwe hari ikintu cya relationship, urukundo cy'aba boyfriend n'aba girlfriend. Kuri ubu ngubu ikintu kigezweho, umukobwa asigaye akunda umuhungu ari uko afite amafaranga. Noneho umuhungu yabona amafaranga ntakunde uwo mukobwa, ariko noneho reka tuze twumve ino verisiyo y'uno mukobwa hanyuma tuyiganireho. Ubwo avuga yuko umuhungu ufite imyaka 30 ni gute atereta umwana ufite imyaka 18, 17, 19, 20. Uba wumva bafite ibitekerezo bimwe? Noneho mureke tubanze tubyumve muri buno buryo hanyuma tuganire kuri ano magambo. Akireba uri umusore w'imyaka 32, 33 cyangwa 30, uri gukundana n'umwana w'imyaka 18, umaze gukundana n'ubwana burenga 5, wirirwa uvuga ngo abakobwa ngo barahindutse. Uwo nta mukobwa umurimo, uwo ni umwana, ntago ari umukobwa. Abakobwa b'imyaka 25, b'imyaka 30 ntimubiteza ngo murashaka ngo twana turangije senior 1, senior 2. Uwo mwana w'imyaka 15, 18 azaguha ikihe gitekerezo muri uwo mutwe wawe umaze imyaka 30 ku isi? Byonyine n'uburyo ubona ibintu sibwo buryo wabibonamo, uburyo ibintu byumva sibwo buryo byumvamo. Aracyaragasaze mu mutwe umaze gukura, aracyakunda ibigezweho umaze kumenya yuko ibigezweho umuntu abigera hari uko yakoze cyane, ariko wazi ko kubona bitana ari uguhita ujya kugura ipantaro nziza cyangwa kubona 10 ari ukugura umupira mwiza. Wowe rero uzi ko kubona 10 ari ugusevinga cyangwa se kuba hari ikindi kintu wayamaza. Rero uburyo utekereza ibintu sibwo. Umwana wa 2007 akubera gute girlfriend uri umuntu w'imyaka 30 gute? Ntago muri kwiteza abakobwa bakuru, ariko muri kuvuga ngo abakobwa barahindutse, ngo abakobwa ngo sinzi ngo ibintu biri mu mutwe wabo. Reba abakobwa uteretana nabo uko bangana, reba mu mutwe wabo, reba imyaka bafite, reba igihe bavukiye. Namwe muramwiyumviye, ni umukobwa mwiza cyane ku gitekerezo cye ndetse n'ibindi byinshi cyane. Rero ese koko wamungane kuganira n'umuntu ukuze, undi akiva gusoza ishuri cyangwa akiva mu bwa adolescent, ugahita umubwira ati uri umusore w'imyaka 30 ndashaka ko dukundana? Urumva mentalite ze na mentalite z'umuntu mukuru biba bitandukanye. N'andi bigenda bikagongana, umwe akavuga ati ngo abakobwa ngo ntago munyurwa, ntago mwafata umukunzi umwe, ukumva wa mwana nawe w'umukobwa ugishyushye akavuga ati umwe ntago yamaza undi nawe ukumva ati abakobwa ntibashobotse, abahungu ntibashobotse. Buriya ngiye opinion yanjye cyangwa igitekerezo cyanjye, ese the same imyaka nibajya bahura hanyuma bagakora ikintu cyiza cyatuma dutera imbere. Kubera ko naje gusanga umukobwa umaze kugera mu myaka 25 ni wa mukobwa umaze gufunguka mu mutwe, ukeneye kuvuga ati nkeneye kurongorwa mbe umugore mu rugo. Ariko kuba uri umuntu ufite imyaka 35 ugatereta umwana wa 19, 20, ikintu aba akeneye ni ukuryoshya, ni ugusohoka, ni ukujya ahantu heza cyane. Rero bigatuma udahuza nawe umusore mukuru wamaze gukorera amafaranga, ukabona ntabwo byakunda. Buriya ibintu byegeranye buriya birahuza, ariko ibintu biri kure ntabwo bihuza. Muri comment muratubwira, ese umuntu w'imyaka 35 yajya muri relationship n'umuntu w'imyaka 20 bagahuza, cyangwa umukobwa w'imyaka 25 n'umuhungu uri mu myaka 30 bashobora kujya muri relationship bagahuza kandi bakubaka urugo rukomeye? Noneho mureke dukomeze tubyumve muri buno buryo. Akireba uri umusore w'imyaka 32, 33 cyangwa 30, uri gukundana n'umwana w'imyaka 18, umaze gukundana n'ubwana burenga 5, wirirwa uvuga ngo abakobwa ngo barahindutse. Uwo nta mukobwa umurimo, uwo ni umwana, ntago ari umukobwa. Abakobwa b'imyaka 25, b'imyaka 30 ntimubiteza ngo murashaka ngo twana turangije senior 1, senior 2. Uwo mwana w'imyaka 15, 18 azaguha ikihe gitekerezo muri uwo mutwe wawe umaze imyaka 30 ku isi? Byonyine n'uburyo ubona ibintu sibwo buryo wabibonamo, uburyo ibintu byumva sibwo buryo byumvamo. Aracyaragasaze mu mutwe umaze gukura, aracyakunda ibigezweho umaze kumenya yuko ibigezweho
umuntu abigera hari uko yakoze cyane, ariko wazi ko kubona bitanu ari uguhita ujya kugura ipantaro nziza cyangwa kubona 10 ari ukugura umupira mwiza. Wowe rero uzi ko kubona 10 ari ugusevinga cyangwa se kuba hari ikindi kintu wayamaza. Rero uburyo utekerezamo ibintu sibwo umwana wa 2007 akubera gute girlfriend uri umuntu w'imyaka 30 gute? Ntago muri kwiteza abakobwa bakuru, ariko muri kuvuga ngo abakobwa barahindutse, abakobwa ngo sinzi ngo ibintu biri mu mutwe wabo. Reba abakobwa uteretana nabo uko bangana, reba mu mutwe wabo, reba imyaka bafite, reba igihe bavukiye, umenye gutandukanya ibintu. Nukundana n'utu tujenizi nyine tuzagusaza, ariko kundana n'umukobwa mukuru urebe, mube mwumva ibintu kimwe, mubona ibintu kimwe, mufite intumbero imwe. Wowe urisanga ku kana kazi ko umuntu yizigama n'ubundi avuga ngo amafaranga ngatubaka inzu ngo yubaka umubiri. Nese yubaka inzu aturuka he? Saturuka kuri save nyine ayo makeya, ariko azi yuko nyine ngo amafaranga yubaka inzu gatakubaka inzu ngo yubaka umubiri. Hari aho bacukura amafaranga yubaka inzu se? Nimwe mu byitera mwabahungu mwicare